Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Pati dito'y tatang, nanang, nadamag yun. Uwan, among kat alisto ti damag, Christine. Ti damag, kat adakan mo masikog na babae, taumat masikog na lalaki. Kunam latan agad, adakan mo masikog, nga nang isang pit di bagina. Iti balay, da Richard, nga boyfriend mo. Sana po nung data tatang, nanan. Gabutan siyak laing ti kayan ayat ni Richard. Pacheck kan marignak mamatiak. Nga siyak laing ti patpatag na. Sana maaramin ti mangsikog iti sa baling ang babae. Gabutan umat ti pagkurkurangan kang kuana. Nga mapangarod nga dagwara sa damag akasta. Sana po nung data nanan, tatang. Urayam ang umay nakapasyarin ni Richard. Kalpasan na, damagam to keng kuana. Nupudno deta puno ana. Nupudno bursaan. Di pa nagkunayo. Pudno nga tatatag. Nga adda si mangpet nga masikog nga babae ti balay da Richard. Uwan mamati ka di. Mamati aka. No, talaga nga pudno. Siya nga pudno data tatang. Amoy mat nga siyak laing di patpatig ni Richard. Siyak laing. Alakit sabi ko mata. Saan nga pudno? Tawaga matap no mamon. Nuan niya tusos to. O man tipang tawaga kang kuhana. Di ba pang kadya balay da? Uno saan? Ingka iti pagtrabahuan da? Tapno amuam. Kan kasarita mo mismo. Ni Richard no pudno ti damag. Saan nga pudno na tatang, nanang? Ngayon mas pagarigat na pudno. Tsak lakid di may turang nga awatin. Kapag tsak kayat nga mapugaw ko di lalaking ipatpatig ko. Tsak kayat nga mapugaw ko ni Richard. Kapag may salaing ti lalaki di biyak ko. Kapag maminsanak lang nga gayat. May salaing ti ayat para kanya. Nagwaras na itang damag manumnemi dito'y pagtrabahuak dito'y balay. Ngimsang kumad nga mauray ni Richard nga may mang pasyar kanya. Isong ikinteng ko manumnemi ti mapan iti pagtrabahuan na. Tapno makasarita ka mismo ti lalaking ipatpatig ko. Ipatpatig ko unay ni Richard. Kan mamati ako ipatpatig nakmet. Ngimapo nga napasamak ti kastoy. May papay kumatan ti amin ko keng kuana. At damaten mapaspasamak ka na kami. Nga mapay nga agsapul balang ti sabali. Apay nga nakasikog. Iti sabali nga babae nga saan nga siyak kuma. Ti sinukugan na manong nemi. Napanak nga ron iti pagtrabahuan na manong nemi. Kiti di agruwaran di kita trabaho. Awan ti makita nga Richard nga rumwar. Iso nga nagsaludsud. Manong mabalik nagsaludsud? Kada tadi. Ni Richard. Ay saan nga simbra kita? Duwang aldawan tinapalabas. Di mi amuno ang rason. Ngam ti ko na rin duma, saan na ka panawan? Ti masikog nga simang patitibalay na. Nukasta. Ket pudno. Asin no kakadi-adin. Siya ti pudno ang girlfriend na manong. Nikit taping arot nga nakasigog iti sa bali. Napanak ang mismo iti balay da manong nemi. Nagsalutsudak iti karuban na ket talaga nga pudno. Aging nga nakita ni Richard ket ti bakit nga nagsalutsudak ti nang payapay kini Richard. Simrek kami manong name iti nagtibalay ti karoba da Richard ket dito'y kung dinamag. Nagpeso ka di Richard.
Agpeso ka di. Lading ita, Christine. Ngam din nagdaganak. Kasto'y tinapasamak. Tisalsod ko tisong matam. Agpeso ka di nga da si mangpet. Nga masikog. Nga sikat ti ama ti sikog na. I-explain ko king ka. When uno saan? When? Pinagalapat ko titong patirupa na manong nami sak nagsangsangit. Kahit kabayatan nga dingdinggak noan nga ti palawag na. At kano inatandaran da nga party kadwana da gitiya katrabahuan na. At kano may isang babae manong nami nga kursunada keng kuwana. Kahit kinantyawan da kitipada ng lalaki. Ngam saan na akayat agsipot tadak maten. Saan na kayat nga tutupan da nga babae ngam idinabarteken manong. Saan na nga napuputan nga natagikuha na kanuray diyang hawilma. Nandun na yung pag-arup kaya expectaran. Nga nasikuhan na da diyang babae. Virgin kano nga tanagikuha na. Iso nga patyan naman ang naming nga iso nga talaga ti ama, ti sikog, ti si bangpet, iti balay na. Adadan ti panagsangsangit ko manong naming di namat ibaga nga siyak iti kasar na. Ang muklatan manong naming nga na nga babae iti patungpal na ikasar. Nagsagabak iti oray la manong naming agasem tamakatawen na sa anak na nakapagrikapit. Ado, di kita gar-arem kanyak manong nemi nga mga laak kumandisukat di Richard. Ngim awan na pulos, ti makatignay ti puso. Awan pulos manong nemi tagbalagi nga manglektat ti kandado ti puso. Gabot aing karik, nga saan ako nga asawa. No saan metlangan ni Richard. No payadan asawa ni Richard. Ibagbaga tatang kininanang kan kastamot den di katrabahuak manong nemi nga napinpindas ka no. Naragragsak ka no ti badan ti may kaduwang ayat. Ngayon para kanyak manong awanan ti may kaduwang ayat. Maminsanak lang kaya. Nagsubling man lang ti trabaho kat ado di kita gar-arem kanyak. Nukan agpukaw dan sa andan nga umumay paspasyar. Gabota maumadamat din. Gabota may sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangapulo nga tawen manong nemi sipod nasugatan ti puso. Nanayunan pa'y iti 4 nga tawen. Manong nemi. Dandan niya ako nag-40. Kat ko na natatang kinanang. Ay nanak ko yak, balbakat ka na talabalasang. Intun ka anong amin nga dumteng keng ka ti may kadwa nga ayat. Awan ti may kadwa nga ayat nanang. Awan katawanan. Tala, awatin milat na rood ba't tanang saan kami nga madan ti apo ko? Saan kami nga madan iti manugang? Ngim. No idikit bimtak ti damag nga dasimang amasikog iti balay da Richard. Si Marong abimtak ti damag manong nemi nga natay kanun ti asawa ni Richard. Nga ni Richard ket may san nga balo. Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan lagip tinapalabas ni Christine iti Ilocos Norte. Kada ito'y pagkasalitaan ni Christine kadiso ti may kadwa nga lagip tinapalabas nga naglaon iti success story. Intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 3rd week iti bulan ti Hunyo. At data yun iti 3rd week papagayam. Okay, tagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kada ito nga pagkasalitaan ni Christine kat ingkay tumangigan iti pakabuklan na the whole story. Into no 12:30 hinggan alas 2 iti Aldaw iti Action Radio TCJ Silawag. Inakto i-share deta nga programa
dito yung matlang page ni Parang Ray. Page na nga Reynaldo wano Ray Fiesta Sentenciador Award page. Kaya no madama ka nagbibuya, pangasim ta, i-like mo, i-share mo, kaya no saan kayo pa nga nakapalo iti page ni Parang Ray, agpalo kayo. No may upload to ito nga YouTube, o may upload to ito nga video, iti YouTube channel ni Parang Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share, can ag-subscribe kayo. No saan kayo pa nga nag-subscribe. Ayan? When? Wala. Kahit kung ipalagip kada kayo, pamagayan, pakano the writer dito, yung nakayat na ti mangintri, ti pakasalitaan, success story. Uno saan, kahit anda kayo nga interesado nga pasalay-say mat, mangilagip na palamas, ti pakasalitaan yung success story, dagito kita guru-ore kada kayo nga premium. Malangsid kada kita weekly and monthly prices at guru-ore nga grand prices. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos, 50,000, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nga pala sa pulan nyo. Aya, i-computer yun iti pagkasalitaan nyo sa USN iti email address, Trinimontibiyang, nemiruiz@yahoo.com, neuno saan kit nemiruiz123@gmail.com. Nimanong nyo ang nemi neto, Nemi Ruiz. Kaya kumanan nga palagip. Iti lagip tila palamas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Kaya gastaman ten, iti dirmanong nemi, dito iti dirmanong nemi page, iti Facebook. Kaya idikal man laeng. Ayan, yawis mi, iti panang subaybay nyo, kanyak, kada kita dumang programa, iti radio, kan iti social media. Kablaon teman, di kang kanayong agla-like, ag-share, buy-buya. Ito'y page ni Parang Ray, kan kasama ten ti YouTube channel na. Ngasak na ni tilagip na palamas, ti Ray Fiesta, uno ti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Thank you, kani Adel Menor Dalere, Lawrence Clyde Lumelay, Lita Bayari, ni Clarissa Dumlao, Ian Dominic Rabanal, ni Fe Ramos, agbibuya pa yan ni Ma'am Fe Ramos, Cluster Director iti Cluster 5, iti Fiskap Pabagayan, Fe Ramos. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Maximino Ganido, Uno Gamido, Ben Fernandez Mondina, Vivian Natividad, Norelin Perdido Tamalay, Delia Culubong, Virginia Caro Kapalak, kastamatan ni Elmer Beharin Siwagan, Eva Gakula Galima, kastamatan kini Tessie Dasalya, kini Marwin Sahagon. Thank you kada kayo. Iti kayo panagbubuya, panag-like, kan panag-share ti page, kan YouTube channel ni Parang Ray. Ala? Aking gahard mo rin, iti bali pa yung video nga may upload dito'y iti Ray Fiesta Sentenciador Award page, kan Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Parang Ray. Kikita dito manin, iti sumasaroon ng video. Salamat po.